Les gens qui viennent le matin de très bonne heure pour cueillir les roses, ils savent très bien que s'ils cueillent de la rose en plein soleil, la rose va être fanée. C'est tout dans la technique et je pense que c'est une technique que les gens maîtrisent depuis quand même pas mal d'années. Тя се отглежда тук повече от 350 години и е дошла по нашите земи по един дълъг път от Индия през древна Персия, през Дамаск, откъдето идва и името Роза дамасцена, и накрая тя намира своето место за най-благоприятно развитие в Розовата долина, в центъра на нашата страна България. C'est quelque chose qui ne peut pas vraiment dans la qualité égale pousser ailleurs. C'est ici, c'est spécifique à la Bulgarie. Розовата кампания, както я наричаме ние, или розовата реколта, обикновено започва или в началото, или в средата на май и продължава около месец до към края на юни. А тъй като розата не е както друг материал цветочен, тя цъфти всеки ден, всяка сутрин, от ранни зори, още с изгрева на слънцето, и до към 10 часа трябва да бъде обран цвета и да бъде преработен в същия ден, за да не се загуби ценността на аромата на това цвете. C'est incroyable. Quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, le travail de l'agriculteur, le travail des cueilleurs, de la distillation, pour arriver sur une grosse quantité à avoir la quintessence qui est vraiment minime. Et on comprend la préciosité et à quel point c'est un produit qui est rare et cher.